أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم بعد لما نكلم بلا جل فومي بلا جل ولد مندو رجو نور الدين كسيتيكا أم بافو ومن بلا سلسو أنتلي أم باولي مندو أم باو بلا جل بركاته وتمنينكو kominu mbe sena ni wakati la namba feka hakila doji akonu nkunga yala sa anyiro na nafana yani lamenikelo na nafana kina nyema anfa ani ankara mo muhammad wal shaykh na amara ma allah anga fuli kiringira na mikata ama ani ka zurriya belajili ani kalande belajili kote menenko anye la selume journal simintara kata karmo nyinga na jabudi anyi ume vraiment ajarani abu yanama ayan nafa amba journal ki amafo ma woni mando o bakara mi fo mi woni mando min gera sabu nyuma fanaye ko ma kanu la se ama ambo belajele fo ambo belajele wala mando hakle jigina afa muhammad al-shaykh na amara ma allah ni maminti adon eba amiri ko mina fo yen la ba mo to ucho bari yen la ba mo hakito balade akramo akalandew adina kalanan awa aje nyenyini nan a belajele uka tama famba bike yire intérêt de kama du ye wulika jola iba soro chamanye intérêt personnel de o koso abigile uluka afam ka fo mogodo be no obe aka valérie perdu obe aka ko bela jelembe fantan desebato jamana de la fleu ndemeni kama kasro aka entre fo itala fo ala rijati kama wo abi gelewlu ko fam ko wo de koson bu fule wuli ka jomina kumasika don rasulullah be kuma musan fo kerefe kuma be fo ama feka da kuma da mado fo kama o hakli jigi ma afaro hole minni anfa muhammadu al-shaykh muhammad rahimahullah ame doni ndo ala ame doni min do ala ambi sika o misale do di aw manga kuma daminala yala sa ambe na jele na je ka don rasul kuma ina aflaflo anfa muhammadu al-shaykh rahimahullah aga zural si no abba umar may gaay sudo kanini aleni anfa haydu to barola asu amena barola fakata su dugu tlalima ubaru konana kuma min temina ni nyogon she bino do fawi pour aka do rasulullah ako libu esigda abitu ka foko mimbe ale bolo bale bo mimbe ale bolo ko bale bo ale wasale mbini oyi ko bi obitu so ko fo aka kuma kono ko kele ale sorlaka ale paven bikita feminu bebu ebolo soro minu bayi na folo jole minu babolo ani bitigi minu babolo na folo marale minu babolo na bo kalama ale bikita ru jati
ka u totali u bena hake min ma hali ni a y'a sɔrɔ don o don i bɛ nin hakɛ in de dun ka taa fɔ nin san hakɛ ma a ti ban ale y'o sɛbɛn kɛ ka na di Boye ma Boye ye sɛbɛn lajɛ Boye ye yɛlɛmisɛnnin kɛ a ko e ka hakilila ye nin de ya a ko i ka hakilila in ka ɲi bari mɔgɔ min n'i wasara n'i ka bɔla fɛn b'i yɛrɛ bolo n'i y'i wasa dɔw la ko ye fɛnba de ye vraiment hakilila in ka ɲi a ko nka ne ale ko min bɛ a bolo ko a wasalen bɛ n'o ye ale jigi dalen tɛ ka nin fɛn jatilenw kan dɛ ayi ale yɛrɛ ɲɛ tɛ ninnu na ale jigi dalen bɛ min kan a bɛna f'u ye a ko ala de ko ale mɔkɛ ma a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa murahalaka bis salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka ala de ko ala kirama qur'ana bayin gonnana idungew nyamaruya misali ika munyu salika anti deli girsegela on de bi girsege Boye na ya kolosi ka kuma la wai ne ka famiya bino yuroni fara aka kuma inka ni ya kolosi Boye ka kuma la tuma dola ni Boye bi kuma la aba fo ale shana hamala dende aba fo ale ala kira mo dende kuma in koro de bala dana min be adusukuna ya khalasili min be adusukuna sabatili min be adusukuna abito so ka sagi nin kuma inga donc no sabatili do ala tingalo ti ala ka kuma ti elemon ala illahi duta ala kirayi ko aka dungo nyamariya ku nyise ale alama ni saliye ko munyu aka ko ale be ka siko ko la min yin na ale fa ale okay ale rida ale mara ale okay ale refana ba don ale mo min ya forum minu nye ale bolola o minu nyina na ale fa ale okay oguma ala yi garanti min da kullu nas'aluka rizqan anti deligir segala aw ne bi gersege akwali bi na ale ko kwali waslemina ira le min ba le bolo ba le bo ale kambe ni min ala yi garanti ni min ta ale ye ala to fu nyoya ko garanti ti la mafiyo okumana bi dale bi mina way min bi ala bolo note aba Umar ko e minu jati ko te bon ni wala nda de ka dambela jinema nanyi Boye abi kala ma ko dola angana miri ko aba yere ka internet no fe ni famu ka table dron parce que be adama de yere don folo ko adama de yere de kala ika don mo min do anaka table mi ko don folo ko ni o don man akuma ni ko minu nana bana mi ni nyekoro bo bla mina min ko be so ko don ni nyogon fla gun soro la ambulo malila wallahi akuma mo be nyogon fla mana soro ambulo jamana ngono ambe kuma mina ngutola Aramadin du sukuma ko be la famille la wadi ko son tuma dura la sili bi wajibiya boti min don wa fo aka faide aka la minute linya du sukunya bisru gara afam Boye ya jira kuma ikono ka fo ale dona politique la 2013 Boye alhamdulillah rabbil alamin asibe hakemina abo kalama mais aya si mbeke adate politique la mais adona politique la mun kama ale ka politique jumai hakila jumai de wala aka politique kaba ko de mo be ale ni
mo wero comparani ñogoni ko karsabi kan ndime karsabi kan ndime angu bla kuma ni ministère mi sesoro filibo rola ako ale karsa deme kasoro famate ako o deme ni ndiga gele katime afama lama deme ni ga fanga ga continue femi kunte mo ngolo ka deme fuka soro o de ka gele katime femi mi bolo ka fuka continue ka mimbe fama bolo pura ka continue moru bu kama nyongono e kolu de ademe kasoro wulu a deme ne deme bwego ata bolo ka dama o de ka gelen ka tema ba bolo ka continue ka dumaka bon oui kuma chama mbi kwa manganja langolo chama mbi chi o dakure kele mba be binga buyi ni mambi tasik mala ago ale asi famba be ke kasoro adate politique la munya to adate na politique la parce que buyi kumba yede dina mo be se ko ka dina ke o ferema mali salama on bita fo 90 et quelques %. Mali numéro la salama je tikkacha mais kiri minnu bita kodu minnu bita jamana de ngama salama fana se mola bien famba yere salama ye bon o kodu minnu bita yoro dumai wena na soro kodu minnu bita fama kunda de o kodu bita fama kunda jinde bata ko minnu bita kabla ni fidibito ni president ni fo lube kodu nonta bon ale nyebala unanu dankari dinala ale kunyana dina mo be se ka balo ferema ki ka dina ke comme na fa kare ala chokomi ka soro ini nunu ma gere nyona yere mais ale labana ka ye kudu bita ka qur'ana ayere boy pew qur'ana ayala yere ka kuma ka ala minye adama deunda ka katoluki do uka katoliki ni adama donga nyali bo odela ka balo choko nyuma bo odela amba fuma ko politi adama donga katoliki yo qur'ana de ka jira ko ala mi nyara ma donda ka qur'ana di ko kolodo bi qur'ana kono ko lukanga boy politiki mimbe o kolo imboy ka bosi islamawla salamu ga sigi ko lu dati o politiki la nous dunya shi dibitu mana shi personne mana ka centro la banque asagli mano alsa tout boye wul ka joke ay wul ka joke ala ukuna jaasro personne ni ubla barami dibitu ubla barami dibitu ko ni uga barake katla na bara laban kumbe personne de pro Mahmoud Diko alaga sini kina dama ay wul ka joke sera chukuru bono ay chukuru seram awulla kana ko kama ay gele min soro la ay rebado selamo badu kamino don nem la amar wulla ka tourner ke an ya domi menake ka so boy makmo flo o kofi coup d'état ko sur la kana do ko sonkro o bete menen gode ne hakili bala dondo an sigle boy kro buye ko kalanden ma akwa le ba se ka do politique la o bari ko kodu minu mita ka salamu segerenai
ni ti ako jula nu ya ko lakana asagili manode wana nga bo ko kalama akoy laga hakila jumai ay jamani nga adonin kama ala mahina nan korge tambala mam bine bulo na fu tambay mo tambay ba fu an fay an kara mudu andale mala jiya ko la andale mala la ko la na e ko yeye chukumi amba ko tamba kuma no kuma kai adonin kama basri haidara kuma na akobu ya mbiko buye silama bila jele me duwa uke min ba kalamo min ta kalamo abika duwa uke ni silamo yo qur'ana kalanga tla wi sada allah kala nu sira allah laban roma wafqa allahumma ansur man nasara ad-dina wa khzul man khadala lil muslimin allahumma ansur man nasara ad-dina ko oye ebwede basira dara yo fo buye ya don buye yele misini ya don biga kuma kira kile mawlu shawna ale ma mere aya yede ale ya yewa kira la fana ilmu yaqini be aynul yaqini be haqqul yaqini be kuma labanari kuma bakurma fulari be ka politiki ka don ko politiki ni dina malila yanno ko se ka ta ka nyon to to sila dina mo mana sika bulo da singa kai ga dina bi ce bulo bogo o kera haqqul yaqini be bulo har aynul yaqini yar da mata bile ya kerala nan sagina ko fedoni anga jamana nungono istimaru na le nayo jako afangai faramse kelenga yamra jako afangala ngo islamu tlala sabadi ukam marali ko abiti sedinala tla kelengo ko mu wambala nga jumala manga juma sali tla kelengo ko ko chere la antanyere sagula ko ante juma sali tla kelen uturani la nyala ko juma sali e tla kana saga ka sali fanay la mot la sabay ko mono wakati de la ne ko maraliti tu se dinala o tse ka famu marali bi dina be marali de kono bo adama de nganyana maya e balo jamana min kono e ka dina e tse ka taati ka nyana maya to ka nyana maya tse ka taaki ka dina to ogmana na yasro decision bi ta yoromi ni obi ke jamana de nga hagila bi nyinala inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha ala yere ko ala baw nyamaru ya ka dana yawdi atiguma dana yaw ka da atiguma ko ala baw nyamaru no o siraka dana yayi ika dana be mingai ba dauka na sira kura fule na masaya kura wal ma ni kuro ya balala nabi kura lingunye kodo bi ke ko kono wode ko so be kura linge mana ni kura limbike ni ado ka fo jamana ga herabe yiromi be barako ka afa anan karamo muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni mami ko abenga ne juguta ka nyesema alebe minye ete oyede wode bi bilanga ne juguma wana ombe ladli kuma mi fo jamana denwi ka tani masala fa fe weni anga fam
ka foko anga nyina mayen ananga dinan utalande nyoy kodu minum bita ya bita yoro minuna ka foko atalen ko de kwambi wuli ka joki ay ni chetro la bankera doron anga wuli ka joti sega balble odi ko so yere kun ko buyema ko era jamay e ka jamay yere ko nendo ay bu abla ka association la association hamawiya tijaniya muhammadiya adla lawde kama yalla sa jama kulu na yere kon ni ko bi dina deme e ka nyini bi nyesi mo minoma ni ka jama yere kon lente olubulo vraiment olu tina se ka don ka fo ye jamatigi hal na so ye nyela nu wadu ko ye jamatigi ni papier la ne olu dunga bara de ken papier de ja ko fo association du kakiri wa association nu kiri kun fle nende hadara mo bi wakati mi ka kuwati la o nyinne mbi fide ni ma kuwati la be abi geleya o koson amba fe mo ka fam muhammad ul shana rahimahullah aleta te yere intérêt kwe ay ka mo nun bela jele ni ya bes takalaje ibasra bebe mo were de fantam disbatu jamana kono don hal islamati sigi ñogone do ni ma min be sigi lembe jamana kono hal islamay rete aga hakke do bi ka dina ñimo ya mando na fara ke ñimo yi mas'uliya min do amando dina ma nga ci ñimo sigi leñana ki dati ko la dina ma nga ci ñimo sigi leñana ki ma ko tala siyasatu wa din tuma do lo bitani ñogo yede balama salamu ay la selimin ke ne ba fiaka allame ka takan sagi aka allame ka takan sagi na ya allame ka takan sagi abi fome kurasura la laminu lamina abi fome kurasura buya ya jira ka kuma la ako alekun ti jago kelai alekun ti jago ke ay jago inkin dan fi nga hine min ga mayo nyifo ayo je ufanai wala na bade ka dama ne jago kelawi be jago ke kunju mai ne kama ukana fasaro jago kelabi jago ke yire kan nafa mo war bi saka boynuma boy ka jago ayanyi fonyi boy disra masi mi ma du sukuna bodif na mi fo odi babulo ale ka jago dan fi nga hine ka ko no nyoro koma ka ko no dan fi ma ka jago kunyo de ayo fo ayo je yanyi balma salama amma ni na ofi anga silamaye anga akam anga silamaye anga nyisema anga silamaye anga sibido silamanyi mo anga no tuma anga no bla mina njugu kono anga ndu sukunje ya ku bla mina nyumongo no kanyo mbla sira bil hikmati wal mau'izati al hasana ko don ko non ala kambe saboma namurai anga kinen nuka anga sigidan nuna anga jen nuna anga hakili to anyirela anga hakili to anyirela anga nato politique mo non ngam kun kari nyoko politique mo non ngam la nyokona politique mo non nga ankodo nyokona kasoro politique mo non la nyini gore foytulo yere kana fago obu yere ka intérêt de défend ya jetuna politique mo fleni ibasro salon do kunte jige nyokon tege few fonya badu ko mo nyokonche aw ka du faralaw kama aw ka jew faralaw kama aw ka sinju tigaraw kama men nyina oba say bu fara nyokonga
kada ko ka intérêt be ñoko bol eno ya soro ka du cira du abiga ci ko do abidla ci ko ne ko be min ñinam fe nga hakili soro politique ko na an kana mo were gan nafa na wore ka intérêt de fatula ngana nga duci an ngana nga siguci an ngana ngodo ñogona ka soro lu yere bina laba nga biala kele be fe fe politique sraga na be politique do bayi laba na be fara ngonga ena ya soro ya ka du fara ya ka je fara ya ka sinyo wacha obilla ci ko anga boñi de kalama anga donga foko politique mo nu na fanyini nawdo kuma fusana nye koy wa barka tula kate manga do anga na ufusaya an yede anga na to anga duka ci anga kunnun tan hakili anga kunnun tan nyima joy anga dongo gerseke tlare ni be ala bulu ala yi femi latigi mo minyi tuma do lebe gidi do no fe abi gagné abi singe labla muna igerseke chugoy ibi badoma abi gagné abi singi nafa do aka do ko girsege ti politique mo bolo girsege be ala de bolo nañu fam amela fe dañirema kuma ina ala fa fam joñu mala ko dama ne kuma fe kan da kuma dama do di fofolo kuma da mena do inshallah ala kan bisawama ala kan bela jina Allah banya ala ka sinikina de buyema wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kuma kuncela dakurunya kelemi memoloko nyesin anyiroma anshana kalandem ode anga do kafa anfa nan kalamo muhammadu shaykh muhammad Allah anga dalilu korode blasra le bagay abam blasra de kasra jira anna sira imbita yorodo dira we sira imbita mi ala nyini nisra abika au sira de jirana nga sira mbita yorodo de la yoro jumayi wa anna ila rabbikal muntaha ikado kafuko sira mbita kadru Allah tabaraka wa ta'ala dim wala anga don ko ala ka jondo de do ala tede ala ka jondo bila sirali kelado abe ala de jira anna angala ndo ango donde ni bwe mo min sugandi ku nan na chogo kama parce que bwe kunya la nyini de ku ka ke choko dola menya fowe politique mo nu nye je kanuna ude nafanyini yire nafanyini na ude do akunya la nyini chogo mi o masikanya ukumana adesele ola ayota me mimi mfo au kalandeuni bweti binde nga bweye mo min da kona chugo kama obsa je otala ni kala ni suru o te bweti binde ya khalatili me bwe bolo adu sukunye sine me kata Allah tabaraka wa taala ma ni degere minye oti elema watibi nga bari ayaminda tumadola kona chugo kama obisika ndanya kala nyinina ono kera au kalandeu nimbla sira kilami ni ana bi nyagon fe ni ba fe fenga nye ba nyini chogo do de la ni admana la nyini do be ni gele do non la an galandeu ngana fu amiri ko amina kodo dafa komi nchana walma vraiment ngala nyini be minga minu be ala trop blabla situka kala trop fo ko blabla ko na ya ketano be ka fayi ni ngurita na vraiment ne bolo kala ne one ga yeta ni ulu ka yeta tikile bebe afe akanye mene ba ye chokomi ne ulu be ga ye chokomi
yo ci ko kelente ne go ne gala nyini muridu naga muradu ce anga do okay wadumu ala hifdhina waddati bainana kanu dafale min biya no nyon ci anga anji jaw kana keleku abe mina min gono ambolo kunu ani bi ani sini no de ibla sarali mina yanga to o minan ko lillahi al-amru min qablu wa min ba'du ko be ala de ye ko ye ala de tay kunu ko ye ala de tay be ko ye ala de tay sini nay ala ja chogomi ala bakete nganga dalilun an no yaraw agel yaraw anga tukoko anga nabila nyede anga tukoko anga kodo ngana bonya tay ngo fam go so anga ladamu anga hakitu laramla ni ladili kanyi sian kala no manne kay yetala anga toko akanyi chogomi ala ba abla usradika ala kan nawbi sawa rabbi ndegu yanga da kun Allah bayani kula wassalamu alaikum